Ibizo lesibongo Mfibi Chikonye. Mama Chikonye lingatsho ukuthi seleminyaka emingaki selelatshwa umkhuhlane wemvukuzane? Sengileminyaka engu5. Lingatsho ukuthi isiphatho sabodokotela beZimbabwe sinjani lapho uma ufika ubatshela ukuthi uphathwe usiyahlola umkhuhlane wemvukuzane? Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokho okungaphezulu kwethusa, wantshela wathi yena semphuze kakhulu sofanti nje anthatha angiyenze operation angikhiphe ibele angaqeda mfake ku chemotherapy. Nxa ngingaqeda chemotherapy senza linda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi kakhulu engxenye by the time mina yami 10 ifika ngiyabe zivele semfike kudala. Wathi nxa ngingaphilo kweminyaka engu5 ngiyabekile inhlanhla, kodwa yena ngokubona kakubona ngani nxa ngibe lenhlanhla ngingaphila 5 years bese nsithi bese nsiba nje lezinye 2 years zaphezulu. Iko kuyinto yangithusa kakhulu. So kulokuthi ngibuyele ngiye kuya ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana bandatha bangise South Africa. Lingatsho ukuthi indleko zokwelatshwa eSouth Africa ziphansi kumbe ziphezulu? Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama South Africans ababhadala khona